Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena tutomata angka farallu ifidicini Allah tak libut na tanay nasaba dito nafalulang bawa ki dewata silwata na iya angka ta idi rufatawe sisina po Allah ta'ala sewami iya narito tau lori po Allah ta'ala. Jadi farallu dijaga, farallu si matariasa tepota nasabari na incit pulana tau tak bari po Allah ta'ala. Nasaba orang parangin dan niya abatirangin makotoforo akan jaga tapai iyam itu nakibu na lebo na ilinoy mancaji milaleng peko carana na yamana naron nangit padinas sabari na makasing na niya mencit pulana tau tarlotori Allah ta'ala. Nasaba dito nasuku akatangangi narik ko tapok ni bawah rifaki yan ito pasabaran na nagkadaya mata atun to kufat disana utlubul ilma minal mahdi lal lahdi. Nasangi pabritata iro pak disangi wajib dituntuk mapamula dito jata gangka ya tamain na charolin na kuburu maginan kapak diseng agurung nasaba kuni fole riasan nge apahangan amulangan apahangan yan itu agurung maguru ki naumpun riasan nge pak diseng Pak disengi naumpun riasan apahangan naumpun riasan ma'rifatullah apahangi lori puasiwai. Nah sebenarnya ko diri pahangi puata ni gaya sepung Allah ta'ala aga tujuan na perintah na Allah ta'ala matana iri tiwi marisa iri tiwi marisa nasaba ipahapi si dia anu maparintah insya Allah maringan itu di TV bisa na parentai. Narekon kani mapahang sisi nagamata ipahang ini gafuat ta sitongan na insya Allah okon itu mondro maliso iriasan ipasong pa. Dari makana ro waktu cinampo seriki si mata masih tepota di ngaman mencip pulang atau kalau di Allah Ta'ala sebab ia itu di manca jilaleng na suku pasompai dan niya suku akatangannya ditelani riasan akan letuk dan niya pakiring letuk lori puasir way maku di kapange riala ada seperingarangan dan waktu cina ko memari pabaraka pong Allah Ta'ala sampai pada dengan kalinya dan waktu nasabari nawat dengan ka mencipulan atau lori pong Allah Ta'ala. Saya Muhammad Antal Jauziah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.